Yes, bakunzi ba Mado TV show muraho mumeze neza. Jewe meze neza ndashima Imana. Simvugaga noneho ngo kuko mubibona. Mutaha mumbona. Ariko mbatangarije ko meze neza nubwo ntagiye muri kamera aho ndi inbox meze neza kabisa ndashima Imana. Ntangiye mbaramutsa bari mwaramutse mbahaye mwaramutse abo bwije nabo mbahaye mwiriwe. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ibyo mukora byose mwibuke ko hatari Imana ntacyoshoboka. Hanyuma ndabashimiye ku buryo mukomeje kudukurikirana inama zanyu ndazizirikana cyane hari abampa inama hari abanyandikira bakambwira nuku nuku urabikora gutya abandi bakambwira ati courage Imana mwese baho umugisha ku buryo mukomeje kunshigikira Imana ibagirire neza. Hanyuma uyu munsi kuko mubibona turi kumwe n'umutumirwa wacu ariko n'umusangwa kuri Mado TV show. Ni umuntu uzoshigikira Mado TV show kuva igitangira aho igeze. Turamushimiye. Uyu munsi nanone yongeye kugaruka kugira ngo dutaramane kuri Mado TV show. Gutarama tuvuze ntabwo ari ukuririmba no kuvuga no gutarama. Hanyuma tuguhaye kaze umutumirwa wacu wibwira abakunzi bacu, hari abakuzi hari n'abatakuzi ariko ndibaza ko abantu benshi bamuzi, ariko kwivuga kuri make kugira ngo dutangire ikiganiro cacu. Tuguhaye kaze. Murakoze cyane. Turashimye ku ikaze yanyu muduhaye. Mazina ni yayandi ntarahinduka kubanzi nitwa Ngoma Josue. Nibyo ni umukozi w'Imana. Umukozi w'Imana. Uko bivuga nyine ya. Uri umunyamurenge uromuke. Mubisi. Mubisi kabisa ndi umunyamurenge. Muvuge mu kinyamurenge se? Ariko se cyo wavuze? Ndavuga kwibwirana ko kuvuga Ngoma Josue naho nyine nibyino kwibarabara ariko mu kinyamurenge nyine ariko bivuga ukimbika iriya. Shaka wabivuga cyangwa se ukanabireka? Reka tubireke ntaco ariko ndi umunyamurenge. Abantu bazogenda bagazura. Hanyuma tuguhaye kaze kandi kuri Mado TV show. Murakoze cyane. Iyo wumva nguhamagaye umuntu uri nka Ngoma na Mado TV show murabona ko hari intera ndende. Wowe uzakira gute? Nzakira neza kandi mbiha agaciro niyo mpamvu nza. Nahatari kuri wowe njayo. Burya nta muntu urusha uwundi cyane. Hari ibyo dushobora kuba turushanya. Ndakurusha ubwanwa nawe urandusha kwirabura. Donc nyine abantu barakeneranye burya cyane. Nta muntu utaruta uwundi kandi nta muntu uruta uwundi. Twese turarutanya kandi twese turangana. Hanyuma wowe izo mbaraga zo kugira ngo ubone ko abantu bose bangana muri rusange nta muntu uruta uwundi uzihabwa n'iki? Izo ni imbaraga zicana intege nke. Urumva kugira ngo umuntu abe atunze ico kintu cyo kwitaba buri wese mzita ko ari imbaraga kuko byananiye benshi. Wowe uzikura nta mbaraga nyine mbishiramwe birasanzwe. Ubundi kugira neza burya ntibivuna. Nuko abantu babiremereza gusa bagashaka kugira nabi niko kugoye. Kugira neza ntibivunana. Ndavano nta wungaya, ndavano nta uncisha mwijisho. Ndavano nisubiriyo nagiye nawe ntungaya urasigara urabashimye. Cyane. Nibisanzwe twige kugira neza gusa nta. Amen. Abantu mubwiye kugira neza. Okay. Tukoze nk'umuntu w'umuziki tumaze kubikubazaho inshuro nyinshi. Yego. Inshuro ndango zose umaze kuza hano ndagenda tuba tuvugaho. Ubundi impamvu tugenda tubigarukaho nuko ari wo muhamagaro wawe. Ntituzokubaza ico udakora. Bakomeresa sindiwe ndambaza. Utarikoreye imizigo. Bambaza abapolisi sindiwe urambaza nyine biri muri kariyere yanje nizo tugomba kukubaza. Hanyuma tukuzi nk'umunyamuziki. Noneho je ico nifuje kukubaza. Ubu nyine hari ukuntu abantu basa n'abagiye nko mu muhamagaro umwe. Abantu bose babaye abaririmbyi ubu utanakekeraga ubu utaruzi uri mu kugira gutyo ukabona ngo kava.
kaba zagize umutwe munini. Ubundi nkamwe muba mubizi kuturusha umuririmbyi nyawo, umuririmbyi uririmba kubera impano, apana umuririmbyi wishakishije, mumenya gute abameze gute? Ico kibazo kiragoye kandi coroshe. Kurya ntawe utari umuririmbyi ushobora kuririmba. Umuntu wese waririmbye aba ari umuririmbyi. Ahubwo cerekana umuhamagaro cane cane ni endurance, donc kubitindamo ko. Umuntu waje mu kuririmba ashaka amafaranga, iyo abuze amafaranga asubirayo n'ingoga mukamubura. Ariko umuririmbyi uririmba gusa peu importe, nyine arabigumamwo, ya mafaranga yoza cyangwa ntaze ntaco bitwaye, akumva ko ari bwo buzima, wewe arabandanya mugani w'abarundi. Ikindi uwaje kuririmba ashaka icubahiro n'ikuzo, kumenyekana mugani w'abivuga, kuvugwa neza, kubona ibyo atabonaga atararirimba, yashika akabibura, ico gihe usanga yasubiyeyo. Bino bintu nimba hari ibintu byiza biba mu isi ni ukuririmba, ariko kandi nimba hari ibintu bibi kandi bibaho ni ibingiyo. Iyo rero uje ushakamwo ikintu ciza, washika ntukibona, ico gihe usanga bamwe basubirayo, tiwapi bira nta kigenda, bagenda bakandakana ngo bumve ko bikunda bakomerezemwo. Harya ubona ntabara umuririmbyi nico warumbwiye nyine. Umuririmbyi araririmba, kandi akaririmba aririmbira Imana uko byaba bisa kose. Yobona ibyo yarakeneye atobibona, wewe gusa araririmba akaririmbira Imana nta bindi bintu. Mbese uwo ni wo muririmbyi mwiza? Selo ako sukuri kwihame niko muzumva gusa nje, ariko ntabwo ari ryo hame, niko muzumva nje nkanje. Urahita wumva ko ari ihame n'ubundi. Oya, ni ukwanje niko muzumva, si kwisi yose byumva, nje niko muzumva. Hari n'abandi baririmbyi tuzi, noneho umuririmbyi igihe atarazamuka ugasanga no umuririmbyi wo muri korali yo mu ishengero, arita ku baririmbyi, arakora inshingano ziwe. Noneho yatangira kumenyekanaho gatoya, agahita ava muri korali cyangwa muri ministeri. Abo bavuga iki? Oya, ni shwa yabo, biravana, kubera ko korali ntaco itwaye. Ufite ukuntu watwara ibintu byawe, korali ntiyo kubuza kuyibamo, ntaco itwaye. Nziza, ahubwo ni liyo nziza yo gukoreramo entraînement, kubera ko iyo uririmba ku giti cyawe mugani wanje, hari igihe utabona umwanya wa repetition, ariko uri muri korali birafasha kugira ngo nyine ukomeze ya repetition yawe, ijwi rikomeze ribe ryiza. Ariko byose bivana n'ukuntu umuntu abyumva. Hari igihe n'ubundi korali yisondora ukabona byiza woyivamo n'ubundi, noneho ukikomereza ibyawe, kugira nutekereza kuja muri studio nta nama mukorana, ni wewe wenyine. Ubayibonera uducere twawe direct ni muri studio, uragenda ugire. Nivuga ngo urakora video, nushaka kwikorera hano munsi y'igiti cyangwa ara mwibarabara, ni yawe ku giti cyawe. Si uvuga ngo inama ikorane ngo maze mutore bamwe baje mugire majorité abandi, ni wewe ku giti cyawe. None birihuta cyane. Hari umunyabwenge wavuze ngo ushaka kugera kure, donc ufite urugenzi, ushaka kugera kure, donc kugira ngo ugire imbaraga mu rugendo uzojane n'abandi. Nushaka kugenda vuba wihuse, uzogende wenyine. Ari igihe ugenda wenyine ukihuta cyane, ariko ukagarukira mu nzira bitewe wenda nuko inzira kunaniye. Hakabigenda kandi mugenda muri benshi, mukitonda mukazogeraho kandi mukagerayo muvunitse cyane. Zose shwa ni umuntu giti ciwe kumva nyine ko jana n'abandi, cyangwa ukagenda wenyine ukihuta, sava. Ngombwa nuko mugera kuri objectif nyine muba mwiza. None se ntiwobikora, ntiwoba muri korali ngo numara ukora n'ibyawe? Ni amahoro n'ukuri, ni nabyo byiza gusumba. Ariko mu gihe byaremereye umuntu yohiye haya, ariko ugapfa gusa nyine kubikorera Imana, pana kwikorera giti cawe, ukabikora ubikorera Imana kubw'icubahiro c'Imana. Urakoze cyane. Reka nkubaze ikindi kibazo.
ngo ndibariza n'ababariza ni amahoro. kuririmba Yego. bisaba kwiga Mm. cyangwa ni nkuko wari ubivuze gusa ngo bisaba kubiha umwanya? Burya ndemera ko habaho impano Mm. karemano, Mm. ariko biba byiza iyo ya mpano yari karemano Mm. uyikoreye donc uyongeyemo ubumenyi. Mm. Twese tuvukana ubwenge, Mhm. umuntu wese wavutse ari muzima Mm. avukana ubwenge, ariko tuja ku ishuri Mm. kwiga ubumenyi pana Mhm. ubwenge. Mm. Donc ufite impano yo kuririmba Mm. noneho bikaba akarusho ko wo kwiga no kuririmba, Mm. byoba byiza kurusha bigakunda kandi cyane bikaba rwose. byiza. Yego. Okay, ubwo abantu bagende bige, gende mwige, byoba byiza pe abafite impano mwige Ah. kuririmba cyane. bunguka ubumenyi. Yego. Kimwe Urakoze. nuko hari abantu bakunda bagira nyine ndavuga gute ubwenge bwihuta cyane, Mhm. ashobora kureba n'umuntu utwaye imodoka gutya akaba yobimenya, ariko bisaba ko aje mu ishuri kwiga amategeko, kuko ntibatwara imodoka gusa, Mm. hari amategeko, hari aho ugera bikaba ngombwa guhagarara, hari aho ugera bagacana ibinyoteri, hari aho ugera ugasanga feruje iri aho. Iyo utazi aya mategeko kandi uzi gutwara imodoka Mm. ukora amakosa menshi. So urashobora kuba uzi kuririmba, ufite ijwi ryiza, ufite iyo mpano, ariko bisaba ko ya mpano uyishakira ubumenyi. Okay. Yeah. Ukamenya ibyo urimo. Yego. Hanyuma hari ikindi kintu nyine gihari Mm. gisa n'icamize ikindi cari cyahoze Mm. mbere. Umwanya wo kuramya no guhimbaza, Mm. mbese indirimbo z'ubuhanga Mm. zari zimeze neza kandi zifashe umwanya, Mm. ariko ubu nyine zirasa n'izavuyeho. ubu nyine ni nkaho igisirimba cyane gifite nani cyagize imbaraga. N'umuririmbyi uje aribyo ndi mu kubana, n'umuririmbyi uje Ah. yaririmba ritime y'igisirimba agahitinga gusumba wa wundi wagendeye kuri ya njana. Ese twoyita gute? Njaga sindi umuririmbyi, injana yitonze. Kubera iki biriya byaganje? Ese nibyo bifite ubuhanga gusumba bijya byari bihari? Kuririmba si ukuririmba izitonze gusa. Icy'ingenzi ni uko uririmba bikagera ku Mana, bigasaba bikaza bikagera no ku bantu. Jewe simbiciraho urubanza cyane ku bantu baririmba ibisirimba, biravana n'ico umuntu ashoboye cyangwa ico yiyumvamo. Ubundi gukora ikintu kikagira impact ku bantu burya kiba ari ciza, ariko subiye inyuma kandi mu by'ukuri ndavuga gute, kuramya Imana kubamwo kwinshi, ariko nanone hakabaho no kuririmba. Sinzi ko turi kumwe. Ego. Abantu bose ku isi turabaramye. Haba n'utaririmbye kujya aba ari umuramyi, aba ariko aramya Imana, kubera ko isi yose Bibiliya iravuga ngo abari mu isi bose bahimbaza Imana, n'ibiturimwo n'ibiguruka n'ibiti n'amabuye byose, n'ibi byose nabaramye. Ibiti bigize gutya kandi bitaririmbye biba biramya Imana. Iyo inyoni zizunze zivuga mu gitondo ziba ziramya Imana, zivuga ati Imana turagushimiye ko duhaye igitondo ciza, tutishwe n'inzara, ntabwo biba byarahajije, uduhe nuko tugira nyine kera uko baba inyoni ziba zarimije, ziba zaramije Imana. So ariko twebwe abantu rero turimo natwe imigwi nk'ingahe ni myinshi, ndavuga nk'ibiri cyangwa itatu. Urashobora kuramya Imana mu maturo, ukaramya Imana mu ijambo ryayo, ijambo ry'Imana, pana ijambo ryanje, si ijambo ry'umupasiteri, si ijambo ry'umuntu ukomeye runaka, ni ijambo ry'Imana. Harya mbese uburamije Imana mu ijambo. Ariko iyo wiswe umuririmbyi, il faut ko uririmba nanone. S'il s'agit de chanter, il faut chanter. Sawa? Bivuze iki? Simvuze ko kuririmba bira by'ibisirimba atari byiza, ni byiza nabyo pe. Ariko nanone wiswe umuririmbyi, il faut faire ico bita harmonie. Harmonie ni kombinezo y'amajwi. Iyo tugiye hariya ni byiza pe, ariko bazorebe ko atari bito. Bimaze no kuba bito banashima, byarashize ahubwo bimaze kuba bito. Ni nko gukandagira mu gakombe kamwe muri abantu 100, ntibikunda. Oro kuririmba ni ibintu biri vast, binini cyane cyane boga kwiriwemo. Ikindi kandi bura nakira gisirimba nakiririmba nabi. Iranjyana y'igisirimba rero niyo njyana ikomeye mu buryo bw'umuziki, barabizi wenda babizi.
bitaramaganya yitwa blues Mm, blues and jazz mm, ni ibintu biririmbwa n'abantu b'abahanga ahubwo biri hejuru nanje sinobishobora ni bakeya babishobora kubiririmba ahubwo mm, uruwera mm, mwami imana yanjye urumva iyo ngiyo mm. umva ko n'abakecuru bashobora kuririmba kuko nimba ari ikintu gifite ubuhanga bukomakomeye nico ngico nyine. Nigisirimba. ariko nyine tukakigoreka Mm. tukaja haraso tugatera abakecuru ishavu none uraje harivuga ngo ayi ku muntu wanyazwe batwikiye inzu cyangwa umuntu biciye waje abana shoje umuntu w'impunzi Mm, byanga bikunda amarangamutima arazamuka ariko Ategereza wowe umuririmbyi Mm. uraba uri ko wiyica mhm, rero kuzamura amarangamutima y'umuntu ngewe ngasigara hasi mm, banumva atari ibyo niyo mvuge ko bitari byiza cyane mm, ikindi kandi umuriro w'amakaratasi mhm. uraguruka ugashira vuba cyangwa urukuri wenda kuba Mm, kubabaye ruguru urukuri cyangwa ibyatsi isashe cyangwa ibyatsi mm. ikibacu byatsi urashobora kugiraho icyo minota ibiri kaba Kirashize. kiragurumira kiguruka kikagera iriya kukamigenda gihwama Mm, ntibigira amakara byiza wogenda gahoro gahoro mhm. iyo ndirimbo navuze uruwera mwami imana uririmbye bucya abasaza bashobora kumva Mhm. ariko hari undi muri ushobora kuza akaririmba nyine nk'uko ndirimbye Mm. mu buryo bwiza nyine buri jazz na blues burimo ubuhanga bene uko kandi uko nguko nyine ndirimbye Mm, ariko bikaba ibitangaza pe bya mbere mm, so nimba ari n'igisirimba mm. barebe ukuntu sinzi nimba bagikanaliza nimba bakigira gute mbese ariko bacubakira bareke kwama birunda mu kintu kimwe bose Mm, si byiza mm, bazogera aho ngaho Mm. babone ko ari bitoya Mhm. usanga batangiye kubihararuka mhm, abandi babikore juste gusa gutimiza mm, umuhango bababwira ngo nibaririmbe baze gusa baririmbe bya bindi batambuke baje imbere ariko Mm. nta kintu bumva muri bo mm, c'uburyohe ka kanovera mugani w'abarundi karavuyemwo mm, kubera ko byabaye too much babaye byinshi mm, kandi usange bamwe wenda ko barigana n'abandi Mm. kandi wa mugani hit njye ndayitinya si Mm. nziza hit kandi ari abandi bakunda hit kujya ni ikiguruguru mu kanya ugashaka ca kiguruguru kakibura sibyo hari korali rimwe ntavuze Mm, yari ahantu mu gihugu kimwe nyine ntavuze aha wenda Mu micungararo. nk'abana batoya ntibashobora kuzimenya cyane mm, ariko nk'abantu bakuru barabizi iyo korali ndayizi yarekubise yazaga na hano i Burundi mm, twese aho iraye tukaza tujayo mhm. runaka yaje hano wenda Iyo bari korali mu ni myaka ko baje kuyimenya ya za 2008 9 10 gukomeza Mm, mboyumva yakaziririmba twavuga ati turashize igitanga mm, ariko n'amatwi amaze kuzibuka Mm. tuza gusanga ku ndirimbo yabo ya mbere mhm, kugeza ku ya 20 cyangwa 30 zose zirasa mhm. nimvuga Ngaho gucyonda riri. oya simvuga none nta kantu bagenda basoreza Mm, ako kantu nyine mm. indirimbo ugasanga indirimbo 230 zose zirasa nyine twaje kurezona dusanga none ba bantu swate bagira muhimzi umwe sinzi cyangwa niyo level yayo bari bariho Mm. ariko ico gihe barakubitaga twaba ati isi irashize nta bandi bazoza none chose grave Mm. bonyine nibo baje kwihararuka bonyine apana twebwe Mhm. vraiment kandi bagira indirimbo nziza pe Mm, zivuga butumwa nziza ariko please kubera ko abaririmba burya amatwi aramenyera ikintu mm, mm. none amatwi agahararuka ca kintu bagize iminsi bari ka kantu Mm. amatwi aragahararuka baje muri repetition bagasanga ni ka kandi gusa bagiraho cyo kumva none bumva abandi bageze kure progression y'igitangaza bageze iriya hejuru batangira kugenda bahararuka bonyine bahararuka n'ubu Mm. simperutse kuyumva kandi no kuri komana bambesha kandi yarakubise amahiti y'igitangaza turavuga ati korali hano Mm, ariko abandi bagize diversite bagize nyine ibintu bitandukanye mm. n'ubu bageze kure pe bikaba bikeya ariko byiza ego none nari mvuze ngo bagende barebe ukuntu basa n'abatandukanyije basi bagire batatu bamwe baje muri ibyo Mhm, abandi nk'abangaye baje muri ibi ngibi mhm. abandi nk'abangaye baje muri bino niyo bintu biryoha Cane. naho uzamuje mu kanisa ugasanga ni ayi bagaragara ni ayi we ayi Mana we. hanyuma
kandi hano turi impunzi turagowe nyine turi impunzi. Hari abantu baje barasenyewe none nibagomba dutera ishavu turajyaho niba twumvisha Imana batwumvishaga neza ko Imana batwumvishe ko bigishoboka. Ikindi kandi n'abari hasi hariho abana benshi bakiri hasi bateze amatwi kumva abageze ku mwanya wo kuririmba barumva ivyo ngivyo. None se niba tumva ubuhanga mu bashiramo bazobimenya gute? Ubuhanga rero ni bwa bundi abantu bumvise bakumva nyine ko ari byiza. Ariko navuze ngo bamenye bano baririmbyi bo bazi ibyo ari byo baramenye badashimisha bano bakecuru kubatera ishavu n'ibiki nkamamagiza iminsi yabuze uko arakumbuye bitewe wenda n'ibibazo biri mu isi abantu bose bazi. Niba bavuga ngo ayiwe aribuka kandi ko gahereza yasize ararira byanga bikunda kandi usanga baratajwe n'umunezero ngo nkumbuye mama we none nkumbuye mama we n'ukuri no ariko sinzi ukuntu nabivuga kugira ngo babyumve neza basi bahindure bazana ibintu byo kuramya Imana n'ibyi nuko nukuramya ariko baramye nyine dini faso harmonique n'umuntu yijemo muri imzo avuga ati bararirimbye hano kameme none bahindurega baheze n'abo bakecuru ariko byibuze banaririmbye kandi ntabwo bazoririmbira muri mbese ngo barimbire mu kimambure cyonyine bategereza no kujana ndi kubibona turi mu kujana tukabaca ukivuga cyane. Jewe mbonye conducteur w'ikorari y'amajwi bahaye microphone ngo natende indirimbo y'igisirimba nzancisha mu murongo azantera ubwoba pe ibi none ndabivuze nk'umuririmbyi apana ntaco mpagarariye ndihagarariye mbivuze nkanje ariko conducteur w'ikorari y'amajwi uko asora amajwi y'igisirimba ngo nayobora indirimbo y'igisirimba nawe akayiyobora nyine inyuma y'abayumva sibyo mba mfite ubwoba ko agiye kunanirwa ibindi mbivuze nkanje si ukuri ni igitekerezo canje kitari ihame ariko nyine mvuze ko bizabintera ubwoba aho ngaho nta nama yuko ejo n'ejo bundi ashobora kunanirwa bino bindi kandi byari byiza conducteur agomba kuba afite ugutwi kumva akumva umuririmbyi hariho aririmba nabi akumva wavuye muri note akumva alto itameze neza akumva tenor none akabikombina byose bikavamo ikintu kiri harmonique niyo chorale nyine kwaya donc kwaya ni ikindi kintu gifite definition ariko kiratandukanye na kiri nane by'abayumbe n'abayumbe ntibaririmba nabi babarekere biriya byabo nibyo byabo abayumbe n'abantu bavuye mu ikorari none yo conducteur ukiri mu ikorari uraje gute mu ntonje y'abayumbe uko nukwibesha iyo umuntu nyine atarisobanukirwa azagira ngo abandi nibo beza akagira ngo abarunaka nibo beza akagira ngo abarunaka nibo bameze gutya ariko usobanukiwe neza iwanyu niyo heza kurusha hano nimba ari nahabi ugomba kuhagira heza kurusha kwa aho utekereza ko ashobora kuba ari heza. So korari nimba ari conducteur rero ukabona ko atari kwimacinga neza nahawe kugira ngo uyameliore izamuke tukaje kwifunda ari mu gisirimba ngo ari wumva ko ufite amavuta ngo ari wumva ko uharirimba neza kandi korari aho ngaho turabizi ko korari ririmba amajwi ja mu majwi muri conducteur nimba utari we shaga muri babayumbe ariko iconze ico bayumbe n'abantu batakirimba ikorari ndagira ngo aho ngaho turabyumvikana ntawe mbwiye nabi ntawe ntutse ariko nimba ari byiza conducteur nasuye mu ikorari abayumbe baje hariya uwikorari naniye asubira hariya mu ntuza mu gisirimba ibintu bifata umurongo suko nuko urakoze cyane kabisa kubahugura Imana iguhe umugisha. Hanyuma ese ko nibagiye kandi kabazo nari ngiye kubaza kandi kanyuma baza ntacyo naje mbaze hanyuma nari ngiye kubazane abaririmbyi cyane turavuga hano muri meri kandi ko turahugurana ntawe dututse ntawe twavuze mu izina hari ukuntu ndimo kubona batapanze porogaramu neza kandi batapanze porogaramu neza noneho jewe nimba ngiye mu gisirimba kagihigwamo n'abandi bagahita bumva ko ariho bagomba kuja ugasanga uri wabitangiye nawe ibyiwe bigize gute bibaye demode niko twobyita nimba ndoya
abandi bose bakarora ico wotubwirira abantu bari muri kariyere hano muri meri ni iki? ni ukwisobanukirwa gusa. Noneho akamenya nico nari maze kuvuga hano ku ruhande, ugasobanukirwa n'ibyawe ufite. Mu by'ukuri iyo ndeba gutya hari bamwe mbona n'ubundi badafite umuhamagaro w'igisirimba, ariko kubera ko ari nkaco gisa n'icumvikana, yabona nakayi yakigiyemo agahita yumva ko nawe agomba kukijamo. Ariko ni ukuri buri muntu wese afite imbaraga ziwe, ico bita potentialité. Donc ni za mbaraga zirinda ushobora gukora nawe ibyawe buri muntu wese yisobanukirwe niko kwisi. Ntiyumve ko ibyo uyu nguyu ariko akora nimba byamuhiriye, wumve ko nawe woje hari igihe ushobora kuja hariya ugasanga uramucuraguriye nawe ibyawe ntibikunze, nano wavuye ntugisubiyeyo. Byiza ni ukuri basepare, wumve ko ikintu cyose ari ciza kwa. Nimba mwafashe iki undafata iki undafata iki kugira ngo bigende byuzuza. Hari ikintu kiri mu kuntera ubwoba ubu nyine, nuko nzavuga cyo kugira ngo ndwanyije igisirimba. Ni ciza, ni ciza. Imana iha umugisha abagikora igisirimba, naje ndagikunda cyane. Sinakunda kukibyina cyane, ariko iyo byaje nza nkibyina si ngombwa kuja hariya ngo tubyigane. Nyine ndandekera babizi cyane bakaje kukibyina, si ngombwa nje hariya kubyigana kandi ntabizi. Ariko mfite ubwoba bumwe buvuga gutya ngo Imana hari ukuntu abantu bamaze kuyizana barayikunja barayikunja barayimara. Je meske Imana ntiyoshira, ariko ndavuga nyine abantu bamwe Imana ishira mu muntu, barayikunja barayimara, bazana akantu kangana gutya kitwa igisirimba bahorobekamwo, barapfundikira ati wewe nyuma y'ahanga Imana ntizosubira kuva mu gisirimba. Ni ukuvuga ngo ico gihe biba gute? Iyo baririmbyi bagiye hariya bakavuga ati Imana turagushimiye, turakuramya, wagize neza, waradupfiriye, watanze umwana wawe, waratubabariye, abantu baba baraho bameze gutyo. Niwo mwanya bazareba abaje bambaye nabi, abambaye neza, bakaza kumenya uyu n'umwana wande, uyu ninde, bene uko nguko. Kandi tuvuga iki? Imbaraga z'Imana, tuvuga ubwiza bw'Imana. Ariko waje mu gisirimba kitavuga n'ijambo na rimwe, bose bagasaba za baze gusara Mose shamwa nani yakubita baze dudududu, ukaboneka nisa ryasaza, abakecuru barasaze, bakazakubitana impande, bamwe bagati bitenge bigataka. Ico kintu ubwo bwoba ko Imana ashobora kuba barayizingiye mu kantu kangana n'icyo gisirimba, bakumva ko atahandi Imana kandi igitangaje simuzo ni hose ahenshi. Ubunye no kuja gusenga, nimba basengera ibihugu, basengera intambara, basengera barwayi, basengera ibibazo ibyo byose bikomeye, ngo nimushiremo, ntabagipfukama ngo basenga. Sinzi bari mu gukoresha ngo dusengere mu migeri. Ngo nimba bagiye gusenga Imana ngo nibashiremo, naba n'ijambo rimwe na rimwe data bamwe ngo nibashiremo, ngo ijambo twararyumvise cyane ngo na Yesu ntiyari maze. Ibyo si byo no ndabivuze. Barebe neza amajambo ya Mariyamu ko atahatimira. Sinzi Mariyamu ntawe nabonye, sinzi Mariyamu ngo yaravuze ngo twebwe mwacu twagiraga igitabo ca Mariyamu, papa yabaye kabera, yigeze guhanura, aravuga ngo hazoza uramusha kandi izotwara abantu benshi. Ico gihe abantu bazoramye bacuritse amaboko. Ati muri kwakuranya bacuritse amaboko bisigure gute? Abenshi bazoba bahabaramya Satani, ntago bazoba bahabaramya Imana, batabizi insiguro yo gucurika amaboko. Ngo benshi bazoba bahabaramya Satani batabizi. Ibe uramusho abantu bayigenderemo bazi ngo ko baramya Imana, kumbe barayobye. Jewe nk'akadeza ibyo simzemera n'ibya Mariyamu. Jewe narerewe muri Kadeza, mbatizwa muri Kadeza, niyo nakuriyemo, kandi wacu n'abantu bo kwa Mariyamu banashima. Ariko bitewe naho nakuriye nyine, ntabwo jewe nshobora kubyemera ko ari ibyo 100%. Ariko kandi umuntu yotekereza ati none ntibishobora kuba byarabaye koko. Nkuko urebye ni ukuri kw'Imana hamwe yabaye nka drogue. None aho umuntu wona asa n'utaye ubwenge. Wantu ukunda kuja kuri podium nzanyibona, ariko kandi hari abazobyihishamo cyane. Noneho ikindi
indirimbo ziramya Imana ntabwo zikicumvikana cyane. Ngaruke no ku baririmbyi baziramya, hari ukuntu nawe umuririmbyi nawe aje kuramya hariya nyine ugasanga ari aho sinzi ibyo arimwo yasamaye, nawe ibyo ariko akora ntariko abyumva neza. Nimba avuze ngo wastahili Bwana, turaguhimbaza, ukwiriye gushimwa, si wari karareba iriya abantu ko baraza umwana yaririye umuririmbyi akabihindukira gutya, nta kuntu abantu bashobora kumva ibyo uririmba nawe ubwawe utabyumva. Rero nimba ariyo mpamvu abaririmbyi bikosore nabo bano baririmba babaramyi, kandi nimba atari ibyo abantu barebe neza kino gisirimba kitazoyoboza abantu benshi. Umvaga ibyo bavuze by'inzoga sinzanjari yabampaye umwanya wo n'izo ndirimbo, bitari ibyo ndi umu observateur nani nkareba ibikorwa hariya, niho navuze ati ngewe mfite ubwoba ko haba n'Imana bashobora kuba barayipfunyitse bakayipfundika mu kantu gato kangana twisirimba, noneho akaba ariko bakubiramo ibintu byose. Ukeneye kuramya, ukeneye kunezerwa, ukeneye kuvuga ijambo, ukeneye gusenga ngo nibamushiremo, ukeneye gushima ngo nibashiremo, ni ukuvuga ngo ubu nyine kugenda mu rusengero ntibasirimbe bazamava ngo amateraniro y'uyu munsi, kandi uko hari abandi bumvisha Imana bakavuga ati uyu munsi kabisa Imana yagenze neza. Ariko nimba ari byo bigezweho haya sinze kubavangira, bipfa kuba biri mu mutima, ariko kandi mfite binteye ubwoba pe, abantu bagenda bikosora umuntu gusa igikuru umuntu no kugenda agacungana n'umutima wiwe ukavuga ati ese nimba njara nkabyina igisirimba kibyina mu ruhe rwego, ese intego njana kuri podium, intego njana kuri podium ni style nshasha hari n'abazajari data kwerekana amahuzu mashasha cyangwa ibirato sinzi bimveho simba muraya ariko niko nzanyumvira no mabarabara abundi akamajari gusabwira ngo bamubone. Hari aho numvise nimba ari aho hakurya bakaja kuri kamera kugira ngo ba diaspora mubone nyine basabe nimero. Ibyo nabyo birashobora kubaho, ariko ibyo dukora byose ari uririmba, ari uvuga ijambo, ari abasirimba, ari abaramya, ari abatanga n'amafaranga, ikintu cyose umuntu akora agikore acerekeza ku Mana. Ico ukora cyose ugikore uramya Imana, ugikore uvuga ati icubahiro k'ibicimana, ugikore uvuga ati ubwiza n'icubahiro bigarukira Imana, atari wowe. Iyo uvuyemo hakajamwo Imana, iyo ukuyemo ijambo njewe, Imana ikagaragara muri ico ukora cyose, haba nubwo uzuzina uhasobaganya, Imana zihabwa icubahiro rwose, kandi ibintu bikaba byiza bikaryoha. Ariko iyo ukuyemo Imana ukavuga ati njewe naje nasokoresheje meze neza, nambaye costume meze neza, ni njewe gusa bari ntitsuba turatubona pi ubucafu umugani w'aba n'ubucafu tuzatubona gusa ngo umuntu waje mekanisa aranezerewe ngo arabona costume wambaye tikirimo. Murakoze cyane umutumirwa wacu, ariko izo mvuze ntabwo ari ukuri kuzuye, ni ibitekerezo byanje, si ihame, singa kujya ngo baze basinya ku rufaranga bakavuga ati uzigana inote, oya ni bisanzwe. Undi nawe ufite version yiwe, ariko nije nari bivuze nkanje ibi ntera ubwoba ko byumva kwa kutari ukuri kwihame, nta muntu wavuze kabisa. Urakoze cyane, Imana igumugisha ku magambo meza, kandi ibi nabyo ni ukuramya Imana cyane rwose. Kikoze cyose ucerekeje ku Mana ni ukuramya Imana. Imana igumugisha ku majambo meza. Dushimiye n'abantu badukurikiranye, Imana namwe ibahe umugisha, mwandike amakomenti, muduhugure aho tutabikoze neza, mutubwire naho twabikoze neza, mubitwereke tubibone, mudukunde tubibone. Hanyuma umutumirwa wacu n'ukuri turagushimiye cyane. Yemwe uyu ni umuntu w'agaciro kabisa, ni umuntu w'Imana. Niba bavuga ngo umuntu w'Imana nindi n'uyu aroroha, nta bikabya, nta kwishira hejuru muri minsi utazomenya. Oya mushara nibisanzwe kuko natange mbivuga, kugira neza ntibivuna, gufashanya biraruhura umutima kandi neza ndihera. Buriya abantu bakunda umuvuduko gusumba gukora witonze, gusumba bikeya. Nimba nkwita uransuzugura, oya ni ukuri gute aho kwikomeza navyo cyo gituma muntinya ngo mugire nuko nzi ikiri ico umuntu ari ku wundi muntu. Uyu munsi ni ubunye nikubise hasi, sino kwibyutsa ndakomesha ndike ngiki ngo mfite ubuhanga bameze gutyo
ni wowe ugomba kumfata ukuboko ukamzutsa cyane jewe nasobanukiwe umuntu Mm. icari n'utari wowe Mm. namayibobo mwibarabarira mpagarika tukaganira umwanya muremure nkamwumva Mhm. n'umusazi n'umusinzi nkamutega ugutwi Mm. we n'umuntu nzi Cane. nkunda umuntu jewe apana ngo runaka na runaka pana ngo kurobanura oya okay Imana iguhe umugisha rero twatuvuze ngo turabashimiye ku buryo mukomeje kudukurikirana n'urukundo rwanyu mukomeje kutwereka Imana yo mu ijuru ibaho umugisha mukurikirana ibiganiro byacu uko byakabaye byose mukurikirana n'indirimbo za Ngoma bakande hariya batarakanda mukande subscribe Ngoma songa mbere n'ijya abantu bazi mugende mukande subscribe iyo banyise songa mbere rero baba bansubije n'inyuma ahubwo none songa mbere 2015 twaba tugeze muri 2025 nayo igiye gushira cange basi mbagare mugende muje kuyireba kuri Ngoma ese ni Ngoma Jose yego Ngoma Jose mukande subscribe mu sharing indirimbo ziwe n'ibindi byinshi biri inyuma byinshi byiza abantu hari ukuntu bakunda ngo umuntu avuduke ariko kandi kubaka umusingi igihe cyose uzamukana ibintu byiza atuzaniye ibindi bintu byiza cyane Imana yo mu ijuru ibaho umugisha kandi bagirire neza amen